Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Ka ICA ka Krad ya ka lawai jongpi naga benta ka tuition bat coaching ka babhatam yapi yasno bat ka ICA Meninan kesengi kat penduduk ujemang arajar pausan, Inspector General of Police Ubedairu Chairman Jangka Central Recruitment Board Jangka Meghalaya Police Udalton P. Marak IPS, Rapentip lingba ke X, bahaka por penlongi ke Eksam na kebentaki kam UBSI, dalap bahaka way ni ke center kebadan Hawes Khasi Hills District, ladan dan ka samla balet thok, bat le kam bamde haka por long Eksam, bat kani ke dega jingpen ken yiki kendon thok Eksam, bat nang ni syakmat, anam syashu bandang ikon yiki nu ke kam balat haka tanat pulen. Mentapot lapentip bakadan ke jingliat thok sa West Garo Hills District haka por bathok Eksam ni ke post on-arm branch constable balet thok di badan yuru number Lai North Arsan hendro iwe saw. Kibepet yaga Eksam kila yuak bat haka por bikidang liat thok utaw balet thok latar lingkot lingkai ke admit card bat Phet Krad naga jaga thok Eksam. Uni ubreu badan ya uni roll number ru unduk barok syirta jingim bani koni nugi kam balat haka tranat pulit.